Nabo Akari kuma ntere cha BUURI ni batariretie kunganirwa kwao nyuma ya mwandiki munene kiri RWANG'INE MAINYA thirikari nene kuga thirikari kaba gitio kiri kugwatithania STIMA kwa kagita. Akari baba ni bethiritwe bakiorota mubunge wao mugambi rindikiri na kumuromba kumenya uria bakauma mundune. Ni bamurite nande kuthingatiria WIRANE bubu nikenda gutigirira ni bakuona STIMA na kuma mundune. Kelvin Kimathi na Chunkuruki. Ura igotega ikingi bibi miaka mugwanje kuthira tutega ikingi bantu tukugura mauta atatu kunoga twana twetu tuthoma ngwatira bana betu jara maingia tukubenja mitwe no tutumba mantu jaja na tutekomba ikuthoma nya twana tukuthomba ikuthoma tuku agira baba teri kuona tuku inya twina thimo injaga lakini nande na koka monki kare uretoga chanjiro ke inya mwana utumba ikumwa endere ikuithomithia githomo kiawe chaf kata twina chuchi akuthieria nthiguru yetu ni eria lakini tweto tumaira petroli kiki nyamara kya karimantere mwanya GWIKIIRWA bunge kya BUURI kiria batwire kumania kuthangika BUURI wacia MAINYA ya STIMA maturene na kumania kithuto ki mubunge wa BUURI mugambiri ndikiri muthanyoro kiribuku ni mirandi STIMA BUURI nyuma ya koya na mitaratara na mibango ya wiki STIMA ntere yi mwanya GWIKIIRWA bunge kiri mwandiki munene RWANG'INE mauta thirikari nene Alex Wachira ntere cia timao muthenya yoro sehemu hii ya Kangaita mpaka hapa tupo tunahitaji transformer kama 16. Tukiteremka chini pande hii katika hii ward peke yake ingine kama 17. Kibirishia pale 10 na GWIKIIRWA ward kama 20 na RWANG'INE zote. Ile list nilikupatia ilikuwa na transformer 82 82. Hiyo itatusaidia wanajenga tufikia hao wengine 60 and 70%. Na hii mambo yote yalishikiliwa na Kenya Power na LELIC ndio walizunguka wakatupatia hiyo report. Kwa hivyo sio kitu nimechukua tu kwa akili, ni kulingana na ripoti ambayo tulipewa na Kenya Power na LELIC. Kwa hivyo wana PS hii watu waliniambia ukifika wapatie tu matumaini kidogo. Na nyuma ya kuthikira thini hii PS Wachira na ikite WIRANE buruba kuthiatira mirandi kathomba ya STIMA BUURI mwanka muthia na kaunti ya Meru irio yonthe amune kenda kuthiria kinyamara kiri Akari maturene no etia thitima na tire ndiretia thitima uturaga ofisi yako I can confirm. Wacha niwaambie watu wa BUURI, kama kuwa na mheshimiwa na isingi kwa ofisi yangu ni nani? Sasa huo ni beda kumwira agenda ito ni by 2030 gutiri mundu utaukona thitima hariari. Mheshimiwa Deputy President wenake around the mountain atiraga wasira umenya ndo marenda switch nego katiguo akajira njekira thitima gigakiugo kia ng'ombe kigie thitima nego katiguo nani niguo gwe tado mwana weke odakaga ki nani dikwa muthambia kiripotera Weru TV kuma BUURI mbita wa Kelvin Kimathi.